Šalom, hem dobrodošlo henjanko vjeravta Izrael. Jevrijsko fraza se označini volino Izrael. Nadinamen da kačuvea menca naredna 30 minuća, dok o učitelju dr. Baruch si kajde vleso lafi. O dr. Baruch glavno profesori Kozera Avram institut ko nalazini peki Izrael. Iako sao predavanja si kazeki englesko čiv, o dr. Baruch srećno te šaja neltuminđe kala predavanja prevedi meki romaničiv. Molinajetu te zaprati neam, ko Facebookem, ko YouTube, da bi šaj više dženete šunene de vlesro lafi, kova čitinipe oti izvorno hebrejsko hem grčko čiv. Obožavanje buti važno je da vlesi. U stvari ostvorin džamen, tebi amen šajte obožavinale, ani istina hem ano duh. Obožavanje na neprirodno je manušenđi. Amen obožavinaja kroz otkrivenje. A oko vasu kad je ka, a kvakur kohem nareda nekoliko kuće, a da vajsar nastavinajete di ka olili jevrejenđe, sar obožavanje definiši mehem opisi meano zakonje Mojsijase, i sar čerđape davano šator od sastanka, a onda ko hramano Jerusalim, i sar adala zidovja, adala statue, pripremine tebi pravilno razuminaja soj istinsko obožavanje, a da vaj so značini kroz otkupljenje kovao mesio Ješuanđa. Aki ja svrha od otkupljenje, me kelamen kot han, ko te šajto veleme nevo odnose devleja, ko te šajte obožavinale ispravno. Ako na injan zainteresujmete obožavine devle, onda akava deo, u stvari celo lile jevrenđe, tu će na nevažno. Jer sar so penđum, amen hinjam stvori me, te obožavina je devle. I kalentumari Biblija, dik jermanca olili jevrenđe, ano enjato šero. Jevrenđe olile enjato šero. Ka počinako prvo stih. A primetinen, sar ov čuvelan glal jek stvaru. Auto jekvar avela nevo stvaro, a nela soja dva nevo stvaro, a dva ih primena hem o ishod oti služba je Mesijas. Oko vas si kaja kja knjiga je olila jevrenđe, a davajte si kajamen te koristina o istine to purano zavet, tebi razuminaja o istine to nevo zavet. Znači, enjato šero prvosti, ko jevrenđe olil, počinaja i je džaharva čeri. O prvo ili o zavet kovaj nele prvo, a kad vačeraja da lestar vačeraja o to zakon je Mojsijasor. I a kad te bitno te razumina koji osoba je modelo je Mesijasoro, onda morate džanao zakon je Mojsijasor. Avdijeke do manuša ignoriši neno zakon je Mojsijasoro, ole nako velne najbolje slika da bi razumine je Mesija. I naka odgovori nen lese ki istina ko ispravno način. Penelahem prvo ne saveze i ne odredbe za ko služiva ili za ko obožavanje. A kava lafi koja kad te prevodi me šajto vel obožavanje ili šajto vel služenje. Jer ko purano savez dva lafi avuda i sole du značenja i isto je kateko nevo zavet ko grčki isto povezini peko dala duj karakteristike ako večeraja o lestar ko amaričib služiba i obožavanje ko biblijsko čib akala duj povezime. Penelahem prvo ne savezehi ne odredbe za ko služiba. Devle, znači, hem svetište ki puv, znači dala dva redini potošator od sastanka ili o hram, a menđa na da obožavanje za kočave Izraelengere, hi nele o šator od sastanka ani pustinja, je da vaš šator od sastanka hi nole nesave posude, kad i kaza nekoliko minuta, dla posude kolajneno hram, on će također i neču teko hramano Jerusalim. I kad te vačeri, prosto o to obožavanje ko purano savez, sar su hinele otkrije me, si kavdo, hem zapovedi me, a ne Mojsijasoro zakon. O prvo savez, hinole odredbe za ko služiba je devlehem, svetište ki puv, znači puv jakro svetište. A da lese so hinele postavi me o prvo,
deo to šatori, dva večeri znači od han za službe i koristinio lafi šator. Ali kad je kaza jek trenutko da kateko duj različito hana u stvari večerio to hram. I kad i kada kovel izvano to svetište, a kovel i Andrejano svetište, kad si kljova da te avrijal ili dva prvo srso pomime kate, viči me svetinja. A odujto, a dva unutrašnjo Andruno, vičini pe najsvetija ili korešim svetinja nad svetinju. Imangela te počini da lejate po delinamđe, da ne save posude, čare kolara kajano svetište i ova čeri oprvo hinole minora ili dva zlatno svećnjako, također i ne astali, kote i nele omare, je dva bukvalno dija fraza značini prisutnost. Imam gavate večerav hari otokala instrumentija. Soje dva i minora ili osvećnja kojemu astali oto mare, oto sveta mare. Ani svrha kalestar otkrini pe i prisutnoste devlesri. Kad je odevel ani situacija, kad deluini hem funkcionišini, prvo setinen tu men sosikli jaman glederoti menora, osvećnja koji menora ked tarelape oj svetlini je čudovatno svetlost. Oj ne budbari, nego hinjela otprilike sa romanuš visina, a odvaj nele Andrej postavi me i nekojek lokacija ko tehi nele ano hram, kovaj nele ki gora, ko prvo veko i a da vaše i neo svetlo tedi kel celo Jerusalim, da bi i svrha da lestar te podsjetina men da odevela menca. Da men možda naštite di kada le devle nevidljivo devel, ali da va svetlo ti minora, to svećnjako reflektuinile si prisutnost, a onda večerio to sveta mareko astali, so se dala do stvari, adle se otkri nena jak važno istina to devel, jer kad odevelijano tlo životi, pa so večeri davao to sveta mare, pa džana oti Tora, dao sveta mare, čute koja stali svako šabat i oni nele pekleja te čute i ko šabat kad i nele mekle kod vas stali, on bio vena te sveža, ali akavaj čudokate, isto sari minora motoji po svetlost kroz Jerusalim, isto džeharo sveta mare na šudrona. Oni ne ta te i ačileta te hem sveža, celo kurko. A svoje značenje da lestar, setinen tumen, da ki ja prisutnoste devlesiri, kad do uključi meno tlo životi, kad ov deluji ki situacija, lesri prisutnost i sola primena. A soji poruka ka lestar, pa i poruka da na puranđola, odeveli sole večno kvalitet i da va sveto maroke hasale daleko prvo dive, ili ko šabat, ili ko trito dive, ili ko zadnjo dive, so još ovto dive pre nego so zameni me koje tato dive sa vermaro, a da va maro još uvek hinele ta tohem svežo. A da lese so ništa od avrijal, od to vremena utičinio proleste. A da va otkrinamđe nešto to devel. Da va devel la JHVH štar lafija slovija ko jevrijsko jezika, dva znači da devel transcendentno, da ovna nestanini na puranđola, da ovi uvek prisutno, je dva večeramđe da postojini jek odnos maškaro lafi obožavanje hem carstvo. Jer soka će rano carstvo je devlesor, pa kao božavina ole. Em lesiri prisutnost, lesiri sila, sa ostvari ako la postoji nena, sada va naka štite puranđol, naka nestanini, naka ruminipe i naka oproleste utičini ništa od to vreme, nego kovel nešto so večno nastavinipe, večno aspekat korodevel i oko lako laj oleseno carstvo ka manifestuje nenadava.
I akateko stih vačerioti menora, hem vačerioto sveta mare, akavat hanvici mesar so vačerđum, diken o kraoto duito stig penela, akavat hanvičini pe svetinja. Akano trito stih. A od duito deo to šatori, pali duito zavesa, jedja zavesa znači od vinđa, i palo duito deo arakaja nešto, arakaja da isipa na jek sveto tan, ko ahinele ko šatori od to sastanak, i sarsova čerđum, akava tanvići me svetinja, upreder i svetinja. I oko vas so je Andre, ani svetinja, so opisin džum, kava čeri, to jest kamo toj soj si i ki svetinja na cvetinju, jer ka fokusirini pe veoma pažljivo kod vas soj Andre, i a te znači ke čitinaja, a te si zlatno žrtveniko. Mora to va pažljiva, jer ke dikaja ka te šajta vel, dži nesavi zabuna. Jer ke dikaja ko ka vas tih, oko vas o arakaja dvaj da vačerio to zlatno žrtveniko. A o manušaka vačeren da te si greška. A da lese so zlatno žrtveniko ko vaj za komio miris nalazini pe ki svetinja na cvetinju. Pa oja dvaj istina, ala kateo stih na vačerija da lestar. Jer ko stih so vačeri, a dvaj kad i kazat nekoliko minuća, da o kontekst da bi razuminaja kava deo od to jevrejima olil enjato šero, dvaj je kava posebno dive. Je kava divej jonha burin ili dive od to otkupljenje. I a teo prvosvešteniko saso čerela, ovčerela, ani svetinja uprederi svetinja. Jer a te si posebno zlatno oltari, Andreja, ani svetinja uprederi svetinja, kova koristini ko diveo to otkupljenje. So se dva bitno, odle se so odiveo to otkupljenje kao vel ključno i okova kolestarsova čeraja, da bi razuminaja o delo je Mesijasor. Jer a da vadi vej posebno dive, kad ko vel jedinstvo. Jedinstvo maškaro narodo Izraela je srohe maškaro devel, ko va uspostavi me i počinje da vadi vej na stavini peni budućnost za jeg berž. Sosedava kao vel kontekstualno trago, a da lese so Mesija kava čeramđe ko po odlično način leseri služba i so ovčerela, isto džeharka nelamđe jedinstvo, jer lesoro delo ko vel posavršeno, nego o prvosvešteniko sočerela, a morate džana o to da vadi ve otkupljenja hem sočer do. Znači, kava tansova čeri od i svetinje uprederi svetinja, pesini da i sola zlatno žrtveniko hem i okovčeg saveza, kova isto to sa strane u čardosa zlatoja, i ano akava isi zlatno posuda Andrej Mana, također sija teo štapija Aronesoro, kova lejate cvetoni, hemo pločeo to savez. Znači vačeri o to kala stvarja. I ke dikaja no dava, a men dikaja važna informacija kola odevel delame. A soja kala informacije pa diken so penela prvo i si o kovčego to savez. A da va isto vačeri o ti prisutnosti devleseri, o ti sile devleseri, i sakala stvarja sostar vačeri, oni ishod hem primjena, pravedno obožavanje, pravilno obožavanje kova uspostavi me premalo lafije devlesor. I akatej sijamen da o dva zlatna mio miris, kova predelape za ki žrtva, dva slavinije devle. An otkrvenje dikaja da kado molitve čerde, on čerdejano hram, ko isto vreme kad mio miris uštela naupre, a onda vačereo ti to kovčeg saveza, vačereo ti sile devlesiri, hem vačeri da o kovčeg saveza i nele učardo sa zlato to sa strane. A so se da va važno, a da lese so, a da va zoralo zlatno kovčeg vačeri da ni povezimeo ti zlatno minora, svečnjako,
i šekina slava i prisutnost devleseri, a dava lesoro prebivajuće prisutnost hinele u predero kovčeg savez. A i menora dva reflektuinđa i adava o zlato povezini u stvari motojamđe sasoj o kovčeg hem osvećenja ko zlatna ko te devlesi prisutnost motovdi manifestujime kroz svetlost emanušenđi. Isto džahara rakaja da tej si zlatno posuda ko te imana i amena dava džana oto zakoni, jer o Mojsije hina inspiriši mesa od Duh Sveti, te čuvel Andre i zlatno posuda od imana, so vačerio ti je devleseri nadprirodno provizije narodose i ko krao i sjemeno štapi, aronesoro ko vamo tojet devleseri suverenitet, i da ovi za berinđad ja porodica to ven sveštenici. Ponovo kedikaja kava odeljko devel vačeramđe kroz akala instrumentija biblijska istine, tebi pomožinamđe te razumina. Soj pravilno stvarno obožavanje no hram i sarode velika manifestuini peko nevo uzbudljivo odlično način kroz odelohim i služba oto Mesija Ješua, hem konačno arakaja da hinele o ploče o to savez ko te i tora hine pisime i onda penela da upreder o kovčeg hinele heruvimija, dva zlatna anđelja, kola jednostavno bešena u protron milosti i naka pričina da le strakhanano detalja, naka džano, ali samo kavačeralen im kavačerao svoji primjena, te bi osnovna istine o lendarđana u kova su pisime anitora su radini protokala posude. A kanadiken so penela i osvešteniko ovka džerdini hinete čerel sa plibuti i te završinila. I onda penela ali dikjano je tato stih so penela. Ali anodujto arakaja jekvar da o prvosvešteniko jekvar anoberš džerdini i akatedi kaja da akateva čeripe to Jom Kipor, a da vajda o svešteniko svako dive džerdini te završini pibuti, ali ki kontrasta da lestar o prvosvešteniko o džerdini anodujto tan ko vaj svetinju predari svetinja i je da vabi čerela jekvar kokoro anoberš i naka džerdini vačerik iz sredina to stih bizorat kova prinesini za kople grehija hem za ko grehija oto narodo sa večer deno biđan dipe. Sostara kate vačeri pa vačeri oto greh. Kad don čerde a da va ona i nele svesna ede vlestar. Lengre živočana pokažin džeda on penđarene ede vle. A sostara dva vačeri pa to greh jednostavno. I o prvosvešteniku koji jedinstveno način kad džerdinjani svetinja upredari svetinja kad čerel i buti te anel otkupljenje je kvarno berž za biđan dipe oto grehija to jest da na ano pomaro ponašanje ne pokažin džeda penđerena je devle. Dik je nov toto stih. A katera kaja da kava menđemo tovdo kroz Duh Sveti kova pana na manifestuin džape i mora kad je tova pažljiva jer but prevodija kola dikljum ona prevodinena akava lafi svetoki množina nego prevodinelne sa jek ispravno primjena ali ko engleski i si bari razlika sveto tan hem sveto ali ko hebrejski ko dva kidja čib a dva jek lafi a samo o kontekst vačeramđe a nekad u kontekst na nedur ka jasno da lese a kad te vačerija kala stvarija čerdeano šatoret sastanku ili no hram ponovi me a o Duh Sveti, o Sveto Duh
motoj dela nešto svoj značajno, ali najnele potpuno manifestujeme sađi kad, pa džikote, a česar prevodime, kote nahinele pana manifestujime o način, a da lese so prvo hram, ili o prvo tan slavljenje, obožavanje, pana hinele i pana terđola, ali a da va u stvari znači ni pana funkcionišini, na samo postojini. I penela iako o šatori od sastanka ili o hram, ako i Tora sikaj, još uvek terđola, još uvek i prisutno je narodoja, na razmislinđe o to nešto pobaro. Na razmislinđe da kala stvar je samo slika o to nešto pobaro. Je akatej u stvari i paradigma, jer veoma važno kavada lese so trim putijeno dive, vačeraja zahvala, to jest džilabaja psalam, kova daja blagoslov, nakon so hasa maro, ano panšto knjige Mojsijasiri penela, kjed hasa ti hrana njan zadovoljno blagoslovine devle. Znači, premali Tora u judeizama dva šunela, vačereja zahvala, nakon su hasa omaro. Ano dva blagoslova, ano psalam šilutrijanu jek, štarto stih vačeri, džilaben od džilja od to Sion. Je dva vačeri narodose kvaj neno Babilon. I penela sarte džilabaje devlesri džiliv, ani strano puv. Jekate i paradigma. Sa džikote o čave Izraelesere, hinele ki puv kote o hram, on bi stalno beršpalo beršno kena isto proces. Na razmislinđe da kavaj nele premali Tora samo primer. Neso star so i pobaro so kavel, a na fokusirin džepe uprodova pošukar drom. Jedino nakon kad o hram lendar cidimejne lelete razmislinen, o te devlesri buduće otkupljenje, a sova čerije kate u stvari desini pek tranzicija od okava doba džio carstvo je devlesori, koji isto način opisco jevrejenđe penela sađi koteo prvo hram terđola postojini, sar bišaja mente živina, i sar te pokaži na pobar i duhovnost, na te fokusiri nameno pro fizičko, nego te da naznaka o pro duhovno, jer o Mesijeva čeri prava o molioci, obožavoci, kao obožavinene devlejanu duhemani istina. Znači, džiju potpunost. A da vas načini i akalestar o stihovja mislinena, o njato stih penela, a da vaj slika za kvakava vreme, znači vačeri o to hram, o to kovčeg zaveta, o to čare, o to sa instrumenče Andre, sad va vačeri u stvari parabola. I je da vajko grčki lafije kad te slika ili parabola, a jevrejsko lafije mašal su značini sajkava primer da odevel zapovedinđa, ali so se zapovedinđa, te bi čuvalo temelje za nešto pobaro. Diken manca o njato stih penela da lese o sveto duho, to jest a da vaj slika za ko akava vreme sa vi motoj da o ande darija hemo žrtve na šti ne teče ren te ovel savršeno i savest oko lesiri kova služini edevle kola služinena edevle nahinele, a da va moguće te anelen džio kraj ili te anel savršenstvo. Oko vas očerđa položini o temelj da vi bolje razumi naja o pošukar drom. Savršeno drom. A da va drom kao vel uključi me ano Mesija Ješua je da riđaja. Penela talokavao prvo zakoni Mojsijasoro, dešto stih, od darja hemo žrtve, ti činena pe samo to hajba hem piba, hemo to razna hadetija, hem to ibnasere. Znači, o pravilja save, odnosno na pe promaro telo,
a kad te vačeri o to telo i vačeri o to avrijali služba, služenja, ali na radinipe o to je unutrašnjo biće. Samo radinipe, a da lestar o to spoljašno delo, a na ne ništa uključime o to amaro unutrašnjo manuš. A penela sa, a da vadikeno ki sredina od eštostih, sa kavahinele vređi ko vreme, kad anđape o nevo način, znači sadava hinele za ko vreme reformacije, su znači to veliko obnovini, reformišini o slavljenjem obožavanje, a kad vakadi ka verkurko, sarka čerela, dvaka čerel kroz Mesija Jošua. I o poziv kolej si, o delo kovavići mete čerel, a davaj ko te primenini peleseri služba u kolenđi koja veruj na nalest. Pa sakala telesna stvarja su uključene te halpem te pijalpem, razna hadetija, zaki čistota, tojba, promjena statusa, sada va samo temelj, tebi pomožiram će. Te razumi na pobaro, ede vlesoro delo. Diken ponovo sopenela, okrao, a da vaj sađi ko vreme, kad anđape o nevo način, dživdip nasoro. A penela kad o Hrist, a losar prvosvešteniko, kada loda va vreme o Mesija pojavin džape. Kad god pominipe prvosvešteniku, morate razmisliti na to diveo, to otkupljenje, a i si nešto pošukara da lestar, dikeno je dešujektostih, a kad o Mesija alo, znači alo ki scena, kad lesaro prisutnost a tehi ne, kad o Mesija alo, sar prvosvešteniko, oto šukaripa sa vea kanaj sijamen. A ka vaš šukaripe adja fraza, uvek i si veze de vlesere voljaja. Kroz lesoro prvosveštenstvo ovanđaj de vlesiri volja. Zaki budućnost, a sodva vačeramđe, pa motoj o temelji kova postavi me zako carstvo de vlesor. U Mesija alo, dešujektostih, sar prvosvešteniko, lestarane avena šukaripe, i akanaj sjemen po barohem po savršeno šatori, a da va ovčerđa, savo na nečer domanuše kaneva stencar, savo na pripadinja kale svetose. Ovčerđa nešto pošukar, a verkur koka nastavinate prouči nao savršeno delo to Mesija Ješua i ka razumi nakva bar otkrivenje. Nadinamen da sviđen džapeće kava predavanje ko vaša i netešu ne. Volinaje tu te podelinele a verencar, sar bišaj više dženete primineno blagoslove de vlese u to lafi. Isto džahar molinaje tu te zaprati nejakava YouTube kanali, hem te pridružinetu nam dže svaku kurko duj puti kad i kljono emisije o to predavanje to doktor Baruh. Prevedinena te razna knjige kulasika venemene de vlese ti istina, hem lese ti volja. Veruj naje da koven blagoslovi me i da sa reo kolaka se ka podelimen takođe ka priminene de vlestar blagoslovija. Džije ver puti, šalom o to Izrael.